ugogo wayethe angivumi ukuthi yena ungidlengulile ngase nami ngase ngiyavuma ke kanjalo ngasho ukuthi wangidlengula nami ngempela ngoba sebangicindezele ekhaya basho ukuthi angisho njalo ngoba kwakuyena vele umuntu omdala wayekhona ekhaya ingadile ngase ngiyavuma ngasho ukuthi yebo nami waseboshwa kanjalo ke. Manje mhlambe ugogo usasekhona yini namhlambe ngoba yena mhlambe umuntu okade engachaza kahle because sithole wena wedwa kwenzakalani ngogogo uphi ugogo? Cha ugogo sowadlula emhlabeni. Mina nje okwami kwakufanele mina ngumuntu ongakhulumi ngoba kwakubuka iminyaka ukuthi iminyaka ikanjani. So lokho ke kuyinto nami engihlukumeze kakhulu ngoba into zami eziningi nami ngimoshakalelwe. Into engeke ngazi ukuthi ngayilungisa kanjani njengamanje. Isikhathini mhlawumbe mangingaphosisi noma mangikhumbula kahle mhlawumbe 2020 la ngagcina khona nje ukubonakala noma endaweni so kwakwenzeka leso sigamo ngeke ke manje ukuthi njengamanje njoba nje ngisanda ukudedelwa ngikusiphi isikhathi noma kuphi unyaka kodwa ngicabanga ukuthi uma ngibuka u5 years mhlawumbe mangibala lo nyaka ngoba iwona nyaka engidedelwe ngawo. Sawona tata. Yebo mama. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila tata ngixolise nje mhlawumbe usibona siqhamuka namakhamera yabo. Mina ngu-trail unogwaja. Abaningi bangazi ngonogwaja ngiphuma nje show silungisa icountry so ngihamba nomfowethu mhlawumbe ngiyayithemba mhlawumbe lo ubusa uqala ukubona ubhuti ngithemba mhlawumbe uthi uyamazi yabo. Yebo ngiyamazi. So dadewethu la kunodaba esifisa mhlawumbe sithi ukukhuluma nawe asana mhlawumbe singangena ngaphakathi noma mhlawumbe because udaba all sensitive kakhulu yabo oludinga ukuthi sihlale phansi yabo bengicela mhlawumbe usiphe noma into okuhlala noma singene ngaphakathi yabo. Yebo sacela ngithathele isito sokuhlala. Okay anginankinga tata. Nje ubafu samukele usibhalele wathi silungisa ikhanda cela ukuthi usondele la endaweni yasehluhluwe uzosiza yabo uzongisiza ngoba manje khona into engifisa ukuthi ngigunyulo kodwa angithandi ukuthi ngande kakhulu ngomlomo yabo ngicela ukuthi mhlambe nje nibingelelane umbingelele nobafu ngicela mhlambe umbingelele uma isister yabo. Angibingelele aphiwe noma sisi-discard sagcinana ngiyethemba ukuthi uyaphila. Yebo ngiyaphila. Oh hayi dadewethu ngiyethemba ukuthi mhlambe nawe uyaphila. So ngoba silabafo wena dadewethu ubafo ufisa ukuthi ezogunyuluka yize mina mhlambe kade esengichazelile kodwa uthe ngicela ukuthi bafo ngicela ungiphelezele ngoba uma ngihamba ngedwa kungaze kube nenkinga ngcono mathiwa ngihamba nabantu abazongiphelezela. So bafo ngicela ukuthi mhlambe singananazi udade mhlambe umchazele ukuthi kahle kungani ugcine uze ubhalela thina ishow ukuthi uze ishow ufuthi ukuthi sikusize sikulekelele size sifike la ehluhluwe kudade wecela ukuthi nje umbeke esithombeni ukuthi kungani ugcine uze ukhetha ukuthi umvakashele namhlanje. Aphiwe ngiyacabanga ukuthi isikhathini eside sagcinana kwakunezinto ezayizikho mhlambe nawo ozaziyo ezenza kugcine kufika leso sigaba ngoba mina ekubosheni kwami ngicabanga ukuthi angizange ngibe nabo ubulungisa ngoba kukho konke okwenzeka kukho engikwaziyo. So ingakho bengithi bengifisa ukwazi ngoba ithuba ngizange ngilithole ngalesikhathi sengivalelwe ngoba okuningi kwasokusheshsha. So sizange kube khona ukulungiswa so into ebengiyifisa ukuyazi ukukhululeka nami ukuze nabantu bangethembe ngesinye isikhathi ngoba into enezenzeka mina sengumsolwa into noma ngumuntu owagcina sesolwa ngento angazange ayenze. Engicabanga ukuthi mhlawumbe nawe lokho uzobese uyaveza ngelakhe iside ukuthi kwakade kwenzakaleni ngoba la mina nawe thine besazi iqiniso ukuthi kwakade kwenzakalani phakathi kwami nawe. Khumbula kahle mhlawumbe 2020 la ngagcina khona nje ukubonakala noma endaweni so kwakwenzeka leso sigamo ngeke ngazi ke manje ukuthi njengamanje njoba nje ngisanda ukudedelwa ngikusiphi isikhathi noma kuphi unyaka kodwa ngicabanga ukuthi uma ngibuka u5 years mhlawumbe mangibala lo nyaka ngoba iwona nyaka engidedelwe ngawo. So iyona nto ebengifisa ukuthi silungise noma ningilungisele yona ukuze nami ngibe kahle ngikufisa ukuba nobulungisa ukuthi nabantu bakwazi ukuthi okwenzeka mina angithinteki kuleyo nto leyo. So ngoba angisathembakali kunzima ukuthi uma uhamba umuntu ngapha uma uhamba endaweni baxhuma abantu bakhuluma lokhana wena umuntu nje osudla
wedwa kulokho kunzima kakhulu ngoba awusathembakali nakubantu. So ingakho ngicelile ukuthi abantu ngicabanga ukuthi entweni sizoyenza njengamanje nabantu bazokwazi lokho noma bazokuthola ukuthi cha entweni mina engakade ngiboshelwe into engingayazi. So khona ngibe nakho ukuthuka ngimbona ayifika lana kodwa bade sokunesikhathi ngimgcinile futhi kade ngifisa ukuthi ngikhulume naye ngixolise malana nento eyenzeka phakathi kwami naye yize bade ngicindezelekile ngabazali kodwa bade ngifisa ukuthi nami ngeke ngifike ngimbone ngikhulume naye sixoxe malana nalolu daba. Ngicabanga ukuthi entweni sizoyenza njengamanje nabantu bazokwazi lokho noma bazokuthola ukuthi cha entweni mina engakade ngiboshelwe into engingayazi. So lokho ngiyoqala nami ukuthi libuye ithemba ukuthi ngizazi ukuthi ngubani ngoba kwamanje angizazi. Ngiyakuzwa bafu. Ngiyathemba phela mhlawumbe uyamuza ubafu ukuthi uyabala ukuthi yena wagcina ukubonakala ngo2020 emphakathini okusho ukuthi ngaphakathi usehlala isikhathi esingango 5 years okusho ukuthi lento iyamhlukumeza kodwa futhi uyakuveza ukuthi lento le awaboshelwa yona akayazi. Ngicela ukuthi mhlambe ngibuyele ngapha kuwe Aphiwe mhlambe bese nawe uzama ukuthi mhlambe ugunyuluke mhlambe ukhulume mhlambe okwazi ukuthi ubafo egcina ezeboshwa ukuthi yini mhlambe imbangela kwenzakalani. Ayike ugogo wayethe angivumi ukuthi yena ungidlengulile ngase nami ngase ngiyavuma ke kanjalo ngasho ukuthi wangidlengula nami ngempela ngoba sebangicindezele ekhaya basho ukuthi angisho njalo ngoba kwakuyena vele umuntu omdala wayekhona ekhaya ingadile ngase ngiyavuma ngasho ukuthi yebo nami waseboshwa kanjalo ke. Manje mhlambe ugogo usasekhona yini namhlambe ngoba yena mhlambe umuntu okade engachaza kahle because sithole wena wedwa kwenzakalani ngogogo uphi ugogo? Cha ugogo sowadlula emhlabeni. Ekwaze kwakubi ke lokho ngoba mhlambe ngabe yena osinikeza amansaza right. So wena ngenkathi bekuphusha ugogo ekuphusha nabakini bekuphusha bathi mbophise vuma leli cala yini mhlambe awukaze wazama ukubalisa awukaze yini mhlambe nje imuphi imizamo wayenza imuphi action owawuthatha? Mangimncane kakhulu ngaleso sikhathi angazange ize ngiyenze lutho nami ngalala abazali lokho babekusho nami ngasengenza njalo ke. Kwakubi ngiphinde ngibuyele ngapha kuwe mfethu Samukela uyamuza uthi mfethu wayemncane kakhulu ongangokuthi naye abazali wayisaba abazali bemvumisa ngenkani vele abazali umathu abazali abangenalo iqiniso abanonya ingane beke bethi ayivume into noma zingayenzanga. Uyamuzwa bafu? Ya ngiyakuzwa kushoyo ngoba ngeke ngikuphikise okushuwo ngoba kusuka enhlizweni yakhe kodwa ke mina ebengikufisa ukuthi akuveze ukuthi ngophela ekuqaleni la qala khona phakathi kwami naye ukuhlangana yonke into yayisobala noma sengithe ngifuna ukuveza lokho ukuthi naku la besikhuluma khona ukubonana kwami naye naku la kwakukhona ukuthi lokho kade kwabe sekufihlwa yini ngophela mina ngicabanga ukuthi yonke into phela mawunayo kusobala ukuthi yonke into iyavezwa yabo. So angizange mina kahle angizange nginikeze ithuba lokukhuluma angizange nginikeze ithuba lokuthi nami ngiveze ukuthi mina nje okwami kwakufanele mina ngumuntu ongakhulumi ngoba kwakubuka iminyaka ukuthi iminyaka ikanjani. So lokho ke kuyinto nami engihlukumeze kakhulu ngoba into zami eziningi nami ngimoshakalelwe into engeke ngazi ukuthi ngayilungisa kanjani njengamanje ngophela ukuthathwa uyofakwa uvalelwe ecaleni ongalazi lokho kuyinto emosha izinto eziningi engazi ukuthi ngoba usisevuma ukuthi njengamanje kukanje mina kodwa ke angilwisani naye futhi ngoba ngigcine sengumuntu nami enhliziyo yami esiyiphila kabuhlungu ukuthi kunezinye izinto ongeke ekugcineni ngingasamazi nami umunye umuntu ukuthi uyini kimi ngoba ukuba umuntu olungile kwesinye isikhathi kukwenza ukuthi ugcine usuba nezinto ezenzeka kuwe ongazazi ngoba ukuveza ukulunga kwakho yabo. So ziningi izinto mina ngigcine sengicabanga sengumuntu okufanele njengamanje ngithenga inkabi kufanele ekhaya kubo njengamanje Aphiwe nje bazo destroy ngayo yonke indlela abangenza ngayo ukuze nami ngizothola ukukhululeka ngabo. So njengamanje mina ukukhululeka engikufunayo nokuthi naye aveze ukuthi esigabeni esenzeka yena wazizwa ayikanjani noma babemcindezelile. Hey ngiyakuzwa bafa uyachaza ukuthi mhlambe wawusuku lesigaba sokuthi ufisa nokuthi uthenge inkabi ukuthi mhlambe zibhubhise lo mndeni ngoba impilo yakho bayimoshile and bafu nami ngiya understand ngiyazwelana nawe bafu ngoba
esho uaphi ukuthi lento le bamvumisa ngenkani into angayazi na into futhi engenziwanga yiwena okuyinto ukuthi nawe vele istande wangagcina no yazini nami angiyibuyiselele yabo. So aphiwe ngicela ukubuza mhlawumbe ngiphinde ngibuyele ngapha ukuthi wena awuzange mhlawumbe wafisa ukuthi mhlawumbe uBafo uhambe uyomvakashela ejelini mhlawumbe yakwenza ukuthi ungakaze mhlawumbe uBafo waya ukomvakashela nje mhlawumbe uyokhona ukuthi ukhulumisane naye kwenzakalani lapho? Hayi ngangininkinga ngoba vele ngangikade ngagcina singiyile nanesikole ngifunda isikole ngale daba lolu vele kwasuka into vele base bangibhekile ngayo ukuthi vele ngayithathela inqumo kuba ubone bayingithathela inqumo kule ndaba lena. Hey babukeli uyezwela nawo lolu daba lobhlungu uma isister ngapho becindezelwa abazali ukuthi akenze njani akaphophise uBafo usamkelo Bafo ngiphinde ngibuye ngapha uyamuza uma isithi ukuthi naye lento shuthi yamhlukumeza ukuthi ongangukuthi wagcine enze njani eseka nesikole ese drop out esikoleni mhlawumbe nawe uyizwele Bafo. Ya ngiyakuzwa kushoyo kodwa mina engikushoyo ukuthi ngifuna eveze side lokuthi emveni kwezinto ezenzeka yena wakuveza wajabula noma wayephatheke kabuhlungu after lokho kwenzeka. So isiphi yena isizathu sinqumo noma wathe maseyikhula ebona ukuthi kwenzeka ukuthi angikho ngezizathu esithile wayesekulungisa kanjani yena lokho uyabona ngoba kwakufanele phela naye noma eseyibona ukuthi okay ugogo akasekho ugogo usekutheni sekufanele ethola abantu abazomsiza ukuthi njengamanje ngiyokwenza ukuthi ngoba ngikushiwo nganguphoqa ogogo uyayibona usokuvela kuye lokho ngoba phela mina ngangizoyithenga inkabi yabo ngangizoyithenga mina destroy ngendlela okwafanele destroy ngayo ngoba nami ngidestroyekile nami kuphelile ngami so kwakufanele vele ngiyithenge ngangizoyithenga yabo ngendlela mina engangicabanga ngayo njengamanje into engangisanamanje ngisengayenza ngoba phela inhliziyo isabhlungu. Cha kodwa Bafo mhlambe ngiyocela ukuthi nje ngikubonga ukuthi ukhonile ukuthi mhlambe ungaze inkabi uyithenga wathi before ngithenga inkabi okungcono angiqale ngibhalela ishow silungisa iCountry so that ngiyokhona ukubona mhlambe angeke ngikhona ukukhulumisana naye uAphiwe ngiphinde ngibuyele ngapha kuwe uthi uBafo after mhlambe ugogo naye sedlulile emhlabeni yini mhlambe yenza ukuthi wena ungayi mhlambe ukuyombona waphatheka kanjani isizathu ukuthi ugcina ungasayo ukombona yini yenza lokho? Hayi ngaphatheka kabi kakhulu mina ngangifisa ukufika kuye ngizoxolisa ngalento eyenzeka ngoba vele kwangayona into engangihlelile mina. Ngangifisa ukuthi ngifike ngizoxolisa kodwa angazange ukuthi nize ngikwazi ukuthi ngifinyelele kuye ngikhona ukuthi ngikhulume naye. Hayi ngiyakuzwa Bafo ngiyakuzwa futhi nawe dadewethu mbukeli nawe lapha ekhaya uyayizwela lolu daba ukuthi lunzima kakhulu kodwa ke khulileka mbukeli ngoba uphethe mina unogwaja ophula izinja nezinjakazi sizolungisa lolu daba samukelo mfowethu ngicabanga ukuthi udadewethu uyakuveza ukuthi wayenencindezi kakhulu eyabazali ongangokuthi lento yamhlukumeza yamphatha kabi kwaze kwafika lesigaba ukuthi esikoleni usegcina uyayeka yize mhlambe wayesaba noma mhlambe wayengekho umuntu owayengamphelezela ukuthi enze njani eze kuwe uyayizwa lento Bafo? Ya khona ngibhlungu kakhulu ngalolu daba ngoba izinto zami eziningi zivalelekile so kumile akwenzeki lutho kanti ke nami ekhaya phela ngangitshela ukuthi mhlawumbe okunye ngizokulungisa kanti ngiyamosha so ngibhlungu kakhulu ngoba ayikho njengamanje into mina kimi elungayo noma eyenzakalayo so sengingagcina sengumuntu osokufanele ngaso sonke isikhathi aphilele impilo yasejele ngoba phela yonke into njengamanje awusekho umsebenzi engizowuthola ayisekho into esengizoyithola yonke into fanele mina ukuze ngibe nayo ngiyisebenzele ngakho ukuyithatha ngidluzula noma ngikani kubantu noma ngokungesiya imvumo yabantu njengokuhamba ngitshontshe so yona impilo sofanele manje mina ngikhetha ukuyiphila ngeke Bafo so kunzima kakhulu kunzima no ngiyakuzwa mfethu kodwa ke ngiyethemba ukuthi ngoba mhlambe nawe udadewethu usechazile mhlambe washo ukuthi yena kwangasiyona inhloso yakhe ukuthi ekubophise noma mhlambe ugcina uzuboshwa yena waphoqa abazali ngokuthi mhlambe wenza njani babebukela ukuthi wena umdala nje engikuphi enganeni uyabona lento Bafo so Bafo bengicela ukuthi mhlambe dadewethu ngikunike mhlambe ithuba noma mhlambe kungawona umsebenzi wakho ukuthi mhlambe uxolise kodwa bengicela mhlambe ukuthi usale usomxolela uBafo mhlambe uxolisa kuBafo usuxolisela nogogo ukuthi cha Bafo mhlambe ngiyaxolisa samukela. Hayi ngiyafisa ukuxolisa kwesamukela ukuthi ungixolele kulesi sigameko esenzeka awungayona inhloso yami
ngafisa nje ukuthi ungixolele kakhulu noma ngeke ngisakushintsha owenzeka sokwenzekile kuningi kwakho kodwa ngafisa ukuthi ungixolele. Ngicela ukuthi uphinde uxolisele nogogo mhlawumbe amagama ongawabhekisa kuSamkelo ngoba yabo Samkelo into imoshile dadewethu onga ukuthi uyakhala ukuthi impilo yakhe isimile usefisa nokuthi mhlawumbe ukuze ephile impilo angantshontsha inkinga kodwa nawe bafo uma thi uyaqhubeka mhlawumbe yantshontsha lo mpilo bafo ingagcina sikubuyisela ejele uyabo lento leyo. So ngicela mhlawumbe ukuthi uswalo usumxolisela nogogo esengasekho emhlabeni. Ngamxolisela nogogo ukuthi akwasithathela inqumo wasihambele phambili asikhulumele into engangayishongo kube uyena wayesekhuluma manje ephambili kulolu daba lo dabeni lethu sobabili. Mbukeli uyayizwela lapho ukuthi usisi uAphiwe uyaxolisa kuSamkelo kodwa uqhubeka futhi uxolisela nogogo. Yize usisi yena wayesasemncane kuboshwa uSamkelo yize babethandana and usisi wayengenasekho cause wayecindezelwe abazali kahle ugogo owenza ukuthi uSamkelo egcina eseboshwa bafo uyamuzwa uAphiwe uyayixolisela uyayishwelezela uyamxolisela futhi nogogo bafo mhlambe luthino lwakho uvo mhlambe ungathini uAphiwe esexolisile. Ngathini mhlambe kukho sesikhulumile mina sokuinto vele bengifuna ukuthi ilungiseke ukuthi vele ngizwe iside lakhe ngoba ngizange ngilizwe ngalesa sikhathi sisa attenda lelicala sa enza zonke lezi zinto ezazenzeka so kodwa ke uma eveza ukuxolisa mina vele akukhona ukuthi ngizwela ukuzolwa naye bengifuna ukuzozwa yena ukuthi uthini so sekuvelile ukuthi ke waye kade ephoqiwe ngeke ngithi ngizombambela iqhubu ngoba waye kade ephoqiwe nawe into mawuyenza ngokuphoqwa vele ungayenza ngoba abazali bangabazali so angimgxeki ngiyamxolela kukho konke okwenzeka anginankinga into ebengifuna vele ukuthi abantu bazi ukuthi mina kukho konke lokho ayikho into engiyenzile angaze ngenze lutho into engekho so iyona into ebengifuna ukuthi siyilungise leyo ngizwe set like nabantu balizwe ngoba ngicabanga ukuthi bazokuzwa njengoba nje ngicele wena ngicele ngoba abantu bazokwazi ukuzwa so namhlanje ngayilaba ngifuna ukuzwa khona ukuthi usaqhubeka noma uyaphika ukuze bese ngiqhubeka ngeyami indlela ebengihlele ngayo mina maye eqhubeke ephika ngoba abengeke kube lula ukuthi mina ngize kuye ngoba bebekubonakala ngathi manje ngiqhubeka ukuthi ngizoqala phansi la ngangigcine khona. Hey ngiyakuzwa bhuti omdala mbukeli mhlawumbe nawe lapha ekhaya uyayizwela usexolisile uAphiwe noSamkelo futhi uyalamkela uxolo luka Aphiwe so Samkelo ngicela ukubuyela lana mhlawumbe kungabe ukuthi mhlawumbe sengifisa ukuthi mhlawumbe nginihlanganise kodwa ngiyafisa ukuthi mhlawumbe noma ngiphuma la ngunogwaja si-show silungisa ikhanda kube ukuthi wena noma isister nisepagini elilodwa anibambelele amaqhubu futhi niyazwana bafo ngicela mhlawumbe ugonyuluke nje mhlawumbe sesikhulumela njengabantu because nami ngumuntu ophila nabantu yabo ngoba futhi ubhalele mina ngoba ungibona ukuthi ngiphila nabantu mhlawumbe bafo wena usazizwa kanjani ngoma isister yize mhlawumbe sekwenzeke isikhathi eside waboshwa usazizwa kanjani uma isister mhlawumbe entweni zothando noma mhlawumbe zokuthi mhlawumbe usangaqhubeka naye ngathini kukho konke esikhuluma ngakho njengamanje ulivezile iside lakhe lokuthi kwakungasuka enhlizweni yakhe so mina ngizizwa inhliziyo yami ikhululeka kakhulu ngalokho futhi ingakwazi ukuthi ngimukele ngiqale phansi la sika sasigcine khona uma yena elivumela lelo side ngingazi ukuthi ngoba ngikhulume naye mina ekhaya kubo bona bazothini kodwa mina ngokwami anginayo inkinga futhi ngingaqala phansi ngoba njengamanje mina wonke umuntu uma ngikhuluma lalo hayi mina ngumdlenguli mina ngini so akekho umuntu engingabambisana njengamanje ngoba wonke umuntu uyasazi istory sami bafo ngixolise mhlawumbe kuyena ma David mhlawumbe wena usamthanda my sister yize mhlawumbe usuphuma ngaphakathi ejele mina ngangivele ngimthanda futhi ngangakaze ngize ngithi angisamthandi so into yenza ukuthi iqede mina naye kusasekuhlanganisile. Hey ngiyakuzwa mbukeli uyayizwela ukuthi inkabe yami lana uSamkelo yize iphuma ngaphakathi edanyana kodwa iyaveza ukuthi cha my sister isamthanda and ngobilana kulezinye zezinhloso yokuthi igcilize isibhale ukuthi mhlambe iyafisa ukuthi iqhubeke ithandana naye ngoba akasekho umuntu emphakathini oyithembayo yize noma mhlambe ithi iyazama ukushela kodwa abantu bayayichitha izintombi zeyichitha ngokuthi bayibiza ngani ngomdlenguli okuyinto engekho engakaze futhi wayenza yize my sister evezile wathi uSamkelo akakaze wenza njani wamdlengula my sister Aphiwe ngicela ukuthi ngiphinde ngibuyele ngapha kuwe ngoba ngiyafisa ukuthi ngunogwaja si-show silungisa ikhanda ukuthi uma samba la samba yonke into i-right ngicela ukubuza ukuthi uSamkelo uyayikhalela la uyasho ukuthi yize sehlala isikhathi eside and ngiyayibona lensizwa ukuthi
ngoba ingathenganga nezinkabi yize kade mhlawumbe kulowo mqondo okusho ukuthi inhlizwa ibuye yasha ukuthi kodwa umama ngisamthanda ngicela ukuthi mhlawumbe ngiyibuzele ukuthi wena mhlawumbe usamukelo usangakhona ukuthi uqhubeke na uthandane naye khona ngisamthanda ukumthanda inkinga nje ubukade sekunesikhathi eside mina naye sagcinana kodwa nje umthanda ngendlela yena sathembise ngayo uyakhombisa ukuthi hayi sewumuntu olungile namanje ukuhlala ejela kumshintshanga angicabele nezinto ezimbi uthi angangifunela nanenkabi manje angazi noma sengayiphindiselela yini emva kwalento yonke esenzakalile asejele Hey ngiyakuzwa bafo noma mhlambe uveza wena bafo ukuthi my sister mhlambe uyafisa ukuthi ubuyelane naye ngoba akasekho umuntu mhlambe wonke umuntu endaweni bayakushalazela and then umuntu omthembayo so my sister into akhala ngawo ukhala ngokuthi akukho lula ngoba manje wena usuveze nalele lenkabi ukuthi mhlawumbe ubusucabanga nokuthi umthengele lenkabi ngoba wahlukumezeka manje bafo ungathini lapho ke bafo ngoba intokazi iyakhala ukuthi akusekho lula ukuthi kuthembe ngicabanga ukuthi ngathi ekungethembeni naye esimene sinjene singenzeka kufanele lokho akucabangisise kuyinto engathi yenzeka kuye ukuthi lokho makuthiwa kwakwenzeka kuye yena ethatha lokho kungakumina kwakungamphatha kanjani yena kodwa mina ekuthenini ngoba sengikhulumile ngicabanga ukuthi naye phambilini ubengazi ukuthi mangabe sinamaphutha noma kukhona izinto esingaboni ngasolinye noma ngithukuthele bengumuntu obekade ngimdlulisela mase ngimdlulisele ngicabanga ukuthi bekwazi ukuthi bengumuntu osoxolile kuleyo nto leyo so namanje angikashintshe kuleyo nto leyo njoba nje ngikhulume nawe ngeza kuye ingesimo sokuthi ngifuna ukuveza ukuxola bodla ukuthi cha lento ethile ayizange ngiphathe kahle ngoba ngazi mangihlangana naye ukuthi bekungenzakalani hayi ngoba bengilwisana naye kodwa ukukhombisa ukuxolisa nokuzehlisa ngoba ubelazi isathi lami ukuthi mangithe into ethile ngiyithandi oyenzele nani bengisuke ngiveza ukuxolisa lapho so angeke angangixolile kuleyo nto leyo ngoba uyangazi manje bafo wena mhlambe ngoba kade uthintele inkabi mhlambe ngokwakho because ngifisa ukuthi njengamanje uyibhodlele futhi uyikhulumele wena kwintokazi ngoba mhlambe sisangaluwina locu yabona lokho bafo sangayina lentokazi manje wena bafo ngicela ukuthi intokazi uyivezele ukuthi ngempela ngoba ufisa ukubuyelana nayo ingoba mhlambe ufisa ukuthi uyibuyiselele noma intokazi uyithanda ngempela ufisa ukuthi intokazi uqhubeke la enagcina khona kwezothando ngicabanga ukuthi ukuvela kwami nokubonakala kwami ebusweni bakhe lokho kuyinto ebekungafanele ukuthi yenze kuma kuthiwa lezo ingabe namanje bengingamthengela zona so bengingaqhamuka mina sengumuntu osovela sekwenzeka leyo nto eyenzakalayo sangibona ngaleso sikhathi angibona ngaso ukuthi hayi no njengamanje sengizokwenza ukuthi kodwa ngesimo sokuthi ngifuna ukuthi mina naye sixolelane silungise izinto ingakho ngiqhamuke kahle emini angikwazi ukuthi ngingakuveza lokho kubantu ukuthi bengingenza ukuthi kuye into ezobonwa ngabantu abaningi bese emveni kwalokho ngiphinde ngiyenze leyo nto leyo so bekuyinto ekade kungafanele ngithule nayo hayi ngiyakuzwa bafo mbukeli uyayizwela lapho ke ekhaya ukuthi usamukelo kahle intokazi usayithanda le elenkabi ubade eliveza ngokuthi isho lento kade imhlukumeza ngaphakathi ukuthi kodwa ngiboshwela mahala ngihlale 5 years ejele ngento engayazi engayenzanga kodwa ke usamukelo nawe useyakuthola ukubhodla ngoba my sister uAphi uyachaza ukuthi lento lena yayengasuki kuye kepha ugogo owenza njani owamphoqa bazali musane ukuthi uma ingane mhlambe ingane amasoka engane zenu umathwani wathanda bese nithi ingane zenjani ayiwabophisa my sister Aphi ngiphinde ngibuyele ngapha ngaku uyayizwela kumfoka Samukelo ukuthi la lento lena mhlambe ubese zama ukukutshela ukuthi imicabango yakhe ngendlela mhlawumbe owayefisa ngakhona ngendlela owahlukumezeka ngakhona ukuthi no labantu bangihlukumeza okungcona ngicine ngeze ngibathengele inkabi kodwa lento agcina njani engayenza ngoba wena njani uyakuthanda and uyakuveza ukuthi kahle uyafisa ukuthi eqhubeke ethandane nawe uyangani mhlawumbe uyamuzwa ndadewethu lapho yebo ngiyamuzwa manje dadewethu mhlawumbe angeke mhlawumbe umzwele ngoba uyakuveza ukuthi lento le yokuthi umxolele ufisa ukuthi kube into eyenzakalayo and angeke eze eyibuyiselele onkangukuthi angeke eze njani ekulimaza angazi mhlawumbe ukuthi ungathini lapho ngoba uyaqiniseka ukuthi angeke eyibuyiselele hayi mhlawumbe sesingazama ke sibone phambili ukuthi siqhubha kanjani uma kuthiwa ngiyabona ukuthi ayakhambi kahle sobe sesiyayeka uma kuthiwa ku right sobe sesiyaqhubeka ke
Mhlambe uma ngathiwa mhlambe niyaqhubeka iphi mhlambe indlela ongafisa ukuthi mhlambe niqale ngayo mhlambe iziphi mhlambe izinto ongamele imithetho noma imigomo ongamele mhlambe ibe khona kulobudlelwane benu ngoba lento wena ngiyayibona ukuthi yayinhle kodwa yona yini abazali Ngifisa ukuthi sithembane singaqambelana namanga into ethu lungibe kahle njengasekuqaleni. And mina mhlambe ngumfoko amavundla ngiyocela nawe bafo ukuthi intokazi uyithembe lena and mhlambe into yini niyiqale step by step bafo uthini ngoba intokazi manje iyasho ukuthi iyavuma kodwa manje ukuvuma kwayo isanokungabaza ongangokuthi iwena bafo okumele wenze njani uyisusele umqondo wokungabaza ugcine wenze njani izibe right kubo umuntu wakho ngoba umuntu wakho bafo lona. Ngiyethemba ukuthi sekonke sengikushilo ngicabanga ukuthi into ayaziyo leyo njengoba kade sengikuvezile ukuthi uma ngabe ngixabene nomuntu ubengazi ukuthi bengikuveza ukuthi njengamanje angikuthanda ukuthi sikulungise lokho alikho iphutha elenzekayo lingalungiseki noma ngabe kuthiwa lingakanani ukuzehlisa kwami mina ofanele ngabe ngiphakeme kuye noma ngiveza ngayo yonke indlela yokudina kodwa akulungisi lokho ngoba njengamanje into engizama ukuyenza ukuthi ngilungise isimo sami nempilo yami engiphila njengamanje ingafani nakuqala yabona. Ngiyakuzwa so bafo ngicela ukuthi mhlambe udadewethu aphiwe mhlambe umupha amagama okwenza njani okumthembiso ukuthi ngoba nifuna ukuthi lolu thando lwenu ubudlelwane benu nibulungise imapha amagama ongamthembisa ngawo bese futhi uyakhombisa ngezenzo. Ngiyocela ukuthi umshaye nangehagi bafo uma usuqedile ukuthi umtshela amagama omthembisa ngawo ukuthi no mama ngeke lokhu kwenzeke aphiwe ngicabanga ukuthi esikhathini eside kwenzeke lento eyenzekile so njengamanje ngizothi ngicela ungethemba nami futhi ngifuna ukubona iside lokuthi nawe ngikwethembe ngayo yonke indlela ozobe wenza ngayo. Ngicabanga ukuthi njengoba usukhulile manje usumuntu osokwaziyo nawe ukuyithathela inqumo futhi into enesikhuluma kanje ngamanje kube into ukuthiwa awuphoqelekile ngokuthi uyenze kufanele kusuke enhlizweni yakho ngoba angifuni kuphinde kuqale phansi kwenzeka izinto ezenzekile. Mina ukuxolela kwami kusuka ngaphakathi kimi ngoba ngifuna nami ukuthola ukukhululeka nakubantu bebone ukuthi into eyabantu mayisuke enixabene niyakwazi ukuphinde nilungise. So thina mangabe siveza ukuthi asizwananga kodwa sengikuvezile mina lonke into ebengiphathe kabi nawe usukuvezile lokho ngaro kakhulu mangabe siphinde siqala phansi la bese sidlule khona ba lento kufanele ukuthi into esesidlulile kuyo ngoba ngeke sisabuyela kufanele noma ngabe kwenzekile kodwa into engeke sisabuyela kuyo kunalokho ukuthi siqhubekele phambili ukuze impilo yethu ibe right. Aphiwe ngiyethemba ukuthi usamukele uyamuzwa uyathembisa la ukuthi mama amaphutha empilweni ayenzeka and nawe uyaxolela ngakho konke okwenzakala ukuhlala kwakhe ejele 5 years mhlambe futhi kungezinye izinto owayengakhombisa ngazo ukuthi angakufela. Mama bengicela ukuthi mhlambe nawe uthi mhlambe usho mhlambe ofisa ukuthi mhlambe kwenzakale kuwe naye kulobudlelwane ngoba nithembisana ukuthi njengamanje ngifisa ukuthi mhlambe niqhubeke nabo ubudlelwane. Ngifuna ukuthi sithembane abantu bangangena endabeni zethu kube into yami naye phansi kwami naye kuphela. Hayi kabe yami ucusi yalwina bengicela mhlambe ukuthi niphane ihagi yokukhombisa nabantu ukuthi nixolelena after 5 years awumbambelanga amagqubu and nabantu uyabathembisa onga ukuthi mina bafo ngizokubopha nawe kwawena ngisangakubopha bafo uma ngathiwa mhlambe uaphiwe uphinda wenze njani uyamhlukumeza noma mhlambe uaphiwe uyangithinta ukuthi mhlambe uhlukumezekile uyayibona into leyo. So bafo ngicela ukuthi nawe wenze iqiniso kulentokazi ngoba bafo ukhombisa uyayithanda lentokazi ngicela bafo nishane ngehagi angifuni ungeneza abantu ke mina babukeli. Ngicabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi ngokwenzekile ngiyaxolela kakhulu ukho konke okwenzekile ngiyakuthembisa nawe ukuthi akukho mhlawumbe okunye okuyophinde kuthinte ekuthenini uzolungisa izinto zethu okwami naye kufanele sikulungise sobabili kungangeneleli abantu. No ayi mbukeli ngethemba ukuthi lapha ekhaya uyayibonela ukuthi ngunogwashi ophula izinja nezinjakazi ziyasaba kumjaho ngoba zamjaha ziyaphuka ngilwenile and ubafo usamukele wenze njani ukhonile ukuthi intokazi enjani exolele and uaphiwe wenza njani wakhona ukuthi exolise waxolisela nogogo ongasekho emhlabeni. Bazali ngiyanikhuza uma ngathiwa mhlambe khona isoka lendoda yakho isoka lengane yakho awulithandi ngiyacela ukuthi
ungangeni ezintweni zeingane ngoba kukumosha lokho ke ukubulala into yeingane ngoba awazi ikusasa awulazi mhlambe lo muntu omxoshayo noma lomkhwenyana omxoshayo yena oyokwenza njani oyokulethela inkomo. Ya ukuhlangana noAphiwe ngizizwe ngijabule kakhulu ngoba bekunesikhathi eside ngagcinana ukubonana naye kodwa ke into yami naye futhi yayinhle kakhulu ngangingayitsheli ukuthi mhlambe kungafika lesikhathi okwenzeka ngaso lento eyenzeka and ukumbona kwami nje bese ishintshe kakhulu ngoba bese nginesikhathi eside ngagcina ukumbona futhi lento le esengaphezulu kwalento engangimshiya eyiyona nangendlela engimuzwe akhuluma ngayo ingijabulise kakhulu bengitshethi mhlawumbe masifika uzoba nolaka ngokuthi uyazi ukuthi kwenzakalani mhlawumbe ngeke angimukele ngendlela eright so nje ngijabule kakhulu and nenhliziyo yami ngizizwa ngikhululekile sengikhumbula nami ukuthi ngubani ngicabanga mhlawumbe nabantu bayongethemba mhlawumbe kuyobuya lelo themba njengoba saseduze kwami nginakho futhi okunye ukuthi mhlawumbe sesoqala kabusha zonke izinto mhlawumbe sezizoba right kakhulu so kungijabulisile nje okwenzeke namhlanje.